Селям алейкум, эфирді нетиже программасы. Бүгін февральның 5-ші студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Ахмеджетте сув жедвел бойынша берілежек. Сыжақ сувнен тек ратлық күнлері суық сувнен есетек сабаби ақшам құланмақ мүмкін олажақ. Сув құлануының февкуляды режимі енді февральның 10-дан башлап көрсетілежек. Ишғалжы мемурлар айтқанна көре яғмурлар yok. Ахмеджеттің сувнен темин еткен уч сув анбарында есе едеклер енді 25-28 миллион кубометрге қадар эксілген. Ахмеджеттің ешғалжелер мемориетінің елбашысы Елена Проценко айтқанна көре шер сакинлеріне тек яғанақларына беклемек керек. Яғмурлар олмаса Ахмеджетте 100 күнден сув битежек. Нам главное осадки. Очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на Божью помощь. На сегодня могу сказать, что коснется, конечно, всех домов и частного сектора, и МКД, кроме социально значимых объектов. Украина экспертлері қайдеткенне көре бұл вазиетті ешғалжелер озлері қабатлы суынан тұтымлы қоллануы режиміні тайықы бен 14 сенетсі кірсетмек керекеді дейлер. Крым уже сегодня находится в состоянии гораздо более худшем, чем он находился в период до момента, когда в Крым пришла Днепровская вода. Уже Крым сегодня имеет факты пересыхания рек, обновления водохранилищ. Исходя из этого, они просто уже догоняют негативно сложившиеся ситуации, ну и по сути вернули Крым в состояние вот этих там условно 50-х, 60-х, начало 70-х годов 20 века, когда Крым прекрасно знал, что такое жить в режиме графика подачи. Ишғалжелер ярмаданы азат етмегенше Қырымға Днепр суы берілмейжек. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжесі Антон Кариневич білдірді. О Қырымға сув берілі башланмасы көзде тұтыла деген малюматны рет етті. Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить. Вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Заплановане засідання Комітету Верховної Ради не пов'язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. Украин фали Олег Приходько апрелінің 10-на қадар сезода қалажақ. Ишғалжелер махкеме соңа сыңырлану фусылыны деңіштірместен девам еттірді. Санки дерсін мабус евапсіне чықарылса, о қача біле яда шаатларға басқа етежек екен. Илксефер махкеме топлашуына фалының яқынларына қойдылар. Олег Приходько кечкен сені октябрінің 9-ында тұтылды. Оны Санки дерсін сақ шер мемориетіні патлатмаға істегенінде қабатлайлар. Еві ве гаражында кечірілген тинтуф нәтижесінде силя ве патла фалетлеріні тапқан еділер. Приходько озы қайдеткенне көре, бұны ФСБ қадемлері озлері кетіріп ташлаған. Следствие обосновывало свое ходатайство тем, что Олег Аркадьевич может продолжить заниматься преступной деятельностью, наряду с тем, что на данный момент процессуальный статус Олега Аркадьевича обвиняемый, и судебного акта, который вступил в законную силу и подтверждал бы причастность Олега Аркадьевича к инкриминируемым преступлениям, на данный момент нет. Мы полагаем, в ближайшее время следствие по данному делу уже закончится. Мы так планируем и полагаем, что в ближайшее время нас начнут ознакомливать с материалами дела, и уже подготовка начнется к передаче данного дела в суд по существу. Держится, крепится, ну, переживает из остальных заключенных и передает, за нас переживает очень, потому что на него очень давят с семьей. Свиданий нет. Видеться мы не видимся, передачи периодически постоянно носим, лекарства передаем, потому что без лекарств состояние здоровья у него усугубится. Моральное состояние, конечно, у него, по-видимому, обрабатывают его понемножку, потому что были такие, что он очень боится за нас, боится, что нас тоже посадят, значит ему говорят это.
Mahkemeden son advokat Назим Шейхмамбетов айтқанына көре таққачы даваға да яңы материаллар қошқан. Санкедерсін Приходько Львовта Русия консуллығының бинасыны патлатмаға планыштыра екен. Шымды бұл материалларны адвокатлар өгірене. Сабық милиция қадема бүгін құрман группасы давасы бойынша махкемеде адвокатларының суаллеріне жауап берді. Ишғалден сон русларға қызмет еті башлаған ұқы қорыжы Ескендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров, Рустем Эмирусиновның давасында қабатлайжы тарафындан шаат сыфатында иштирак етті. Сиваевский мабуслерінің терроризмде қабатлы олғанны тазықлайжақ ешбір шей айтып оламады. Аксине оның танықлығы қабатлавлар біревінің занында құрылғанны ифаде етті. Бір сааттан зияде махкемеде мабуслерінің лақырдысынен бағлы сес язысыны діңлегенлер. Ләкин ислам бойынша баллар тербиелевінден ғайры ешбір шей ешітмейіп махкеме топлашуыны башқа күнге қалдырғанлар. Никаких конкретных показаний против наших подзащитных не давал, не мог вспомнить ни их лица, не мог вспомнить имена, ни состав семьи, либо какие-либо данные. Когда мы начинали задавать вопросы более подробно, он не мог ответить, в чем заключалась экстремистская или террористическая деятельность наших подзащитных. Тайган сафари паркынан сайба Олег Зубков ачлық илан етті. Шымду Ахмеджетнің сизосында тұтылаве ең аз да 2 аянда бұлына біле. 2018 сенесі язда оның паркында Русияның Кировск вилетінден келген қадын яраланған еді. Бір арслан қадын фоторесім япажақ олғаны вақыт оның қолына түшледі. Зубков есе қадын сарғу шолып арсланны ачуландырған дей. Шымды еш адамы 6 елға қадар апске алына біле. Чехия Қырымның ишғалына танымады ве танымайжақ. Бұны Чехия тышышлер назиры Томаш Петришеч айтты. Украина зенадашы Вадим Пристайка или Курушкені вақыт сеслендірді. Украина тышышлер назирынан Чехияда иш зяреті да девам еті. Журналистерге о эсірлерінен Невбетеки Деңішов Насыр Олткерлежегі аққанда тариф етті. Тапслятлыжа Левхамызда сейретіңіз. Чехия тышышлер назерлігі бинасында чоқ ел кечкен сон не ает Украин байрағы көтерілді. Прагага ресми зияреділі Украина тышышлер назиры Вадим Пристайка келді. Ерлі баш назир Андрей Бабиш еле ось күрішівіне Пристайка экі тарафлама сияси диалогның яныдан башлатувы деп адландырды. Ось чех зенадды шейле Вадим Пристайка бірінжі Украин чех формуны ачты. Бұ мейданчықта иш бірлік ве гибрид тілікелерге қаршылық көстермекнің йолларыны қадыралар. Останній візит прем'єр-міністра Чехії в Україну, що відбувся кілька місяців тому, був першим за останні 11 років. Це і дає поживу для обговорення спільних питань. Корушувнын нәтижелеріні айдынлатмақ üçün назирлер матбуат вастылары үгіне чықты. Чехия тышышлер назиры мемлекет Қырымның жғалыны ичбір вақыт танымай жағыны дабыр кере хатырлатты. Про Крим ми ніколи не забуваємо. Чеська республіка ніколи не визнавала анексії Криму і не збирається цього робити. Це є наша тверда позиція в ЄС, і ми вважаємо, що санкції проти Росії можуть бути скасовані лише у випадку, якщо вона змінить свою поведінку. Эсерлернен не в биттеки денешумны не вақыт беклемекны ве джедвеллерге қач Қырым татар керсетіледжігі ақында АТР телеканалының суаліне Вадим Пристайка бойле жауап берді. Зараз готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість найближчим часом завершити обмін всіх на всіх. А це буде дуже великий масовий обмін, в якому, ми сподіваємося, знайдеться місце переважній більшості кримських татар, які були останнім часом. В останніх хвилях не так багато нам вдалося отримати цих людей. Вадим Пристайканың зияреті девамында тарафлар архивы шиса асында ишбірлік бойынша мұқавеленің тезмесінің илян етті. Чехия тышышлер назирлігінде эминлер бұ Украина ве Чехияда советлер режимы террорчылығының яны фактларыны ачаджақ. Татьяна Комарова, Дмитро Суспильный, Прагадан, Заман, АТР. Қар тобында қалғанлар ең аз 28 кіші Түркияның Бақчысарай бөлгесінде елек олды. Анда трассаға бір артындан 2 чық түшті. Құрбанларының эксереті құртарыжылар. Олар қар тобында қалған инсанларыны чықармаға тырышқаны вақыт, оларыны да чық қапылады. Тәпсілатлыжа Левхамызда.
Türkiye'deki Bakçı Sarayı'nın her tarafında yüksek dağlar, yerli sakinler için karlı kış beklenilgen ama sonki birkaç gün kar toxtamayıp yağa, geç akşam dağ tepelerinden çiğ koptu. Düşken kar araba yolunu blok etti, kar koruyucu maşinanı ve mikroavtobusunu kapladı. İnsanlarını bütün gece ve sabah kurtarmaya tırışaydılar, birkaç kişi sağ kaldı. Мене дістало з-під лавини десь через 25 хвилин після того, як все сталося. Мікроавтобус просто знесло. У ньому було десь десяток людей, зокрема 2 дітей. Автобусның 5 yolcusu элек oldu. 2 insan belgisiz gayip olgаны кебі сайла. Kurtarıcılarını kar tübünden çıkarmağa tırışkanları vakitte vaziyet daha da fenalaştı. Öyle vaktinde dağlardan da bir çık tuşup kelgen kurtarıcılarını da tuzağa aldı. Elli kurtarıcı kar obalarından ozu çıkıp oldu. Onlar şimdi hastahanede bulunu. 2 tane de makine aldı, 3-4 tane de askeri aracı aldı. Şimdilik 38 adam ilak olğanı belli ama bu rakam sonki değil. Karastında daha çok insan kala. Onların sayısını hukuk koruyucular açıklamay felaket yerlerine 300 kurtarıcı verbi yollanılgan. Yerli hakimiyet epsi hayıp olğanlar tapılmaganca kıdırıcı operasyonu toxtatmamağa işandıra. Ama şimdi bozulgan hava planlarını boza. Bakçısaray rayonunda kene kar yağdı, bundan gari küçlü yel koptu. Büyük ihtimalle dağlardan daha bir çık düşebilir. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Kırım'da en çok repressiyalarga Kırım Tatar jurnalistleri oğray. Bu haqda Freedom House halkara korçılacı teşkilatı esabat beri. Ularının malumatına göre işgal etilgen yarmadada 10 jurnalist hapiste buluna. Esasen bu işgalcilerinin kanunsuz hareketlerini göstergen blogger ve cemaat jurnalistleri. Ayrıca söz Server Mustafaev, Nariman Mehmediminov ve Kırım Birdemligi hareketinin başka iştirakçileri hakkında keti. Медіа в Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти зіштовхуються з репресіями через свою роботу. Кримсько-татарські журналісти, зокрема, піддаються особливо суворим покаранням. Їхні вироки, як і у Семени, мають бути переглянуті. Важливо, щоб Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародна спільнота наполягали на справедливому і ретельному розслідуванні таких випадків. Kırım Tatar matbuat vasıtaları rast kelgen problemalар hakkında meclis yetekçileri Recep Tayyip Erdoğan ile көрішкені vaqt kapalı көрішівде de muzakere etti. Bunu meclis reisi Rifat Chubarov bildirdi. Onun sözlerine göre Ukrayna kıtasında çalışkan Kırımlı jurnalistler şimdi işgal etilgen Kırımga barıp olamay ve yardımga muhtaç. Мы назвали 2 кримсько-татарських ресурси АТР і КХА. І що їхня діяльність, вона настільки така глибоко антиросійська, як до країни-агресору, що треба думати про те, як допомогти журналістам цих ЗМІ. Dünyada birinci Kırım Tatar radyosu 15 yıllık юбилейini kaydetti. Meydan 2005 senesi fevralının 5'inde birinci kere yayınga çıkan edi. Kırım'ın birçok köşelerinde vatandaşlarımız Kırım Tatar tili ve muzikasını dinle başladı. Böyle şekilde Kırım Tatar halkının medeniyeti jadlanmasına adımlar atıldı. Kırım Tatarlarının sesi yankırağını işgalciler beğenmedi. 2015 senesi işgalciler Meydan ve ATR telekanalına lisenziya vermegen son ular Kiyev'den yayınga çıkmağa mecbur oldu. На радио Майдан новости выходят каждый час на 2 языках, и мы освещаем проблемы крымских татар и все события, которые происходят на полуострове. Для нас очень важно, чтобы нас слышали и услышали. Для крымских татар, я думаю, это маленькая победа, потому что в Киеве очень много переселенцев, которые интересуются проблемами. Радио Майдан говорит правду, и мы не боимся освещать все события, которые происходят на полуострове. Bu dakikada netice programması sonuna yetip, hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. ATR-den ise ayrılmanız görüşkence.